Pozdrav svima ljudi moji, dobro došli u novi video. U današnjem videu radimo prognozu za četvrtfinale svjetskog prvenstva. Svjetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu i ostale su nam još 4 spektakularne utakmice, tačnije ostalo još 8 timova koji sanjaju da osvoje svjetsko prvenstvo. Tako da, ajde da vidimo šta sam ja to pogodio u osmini finala iz prošlog videa na brzinu i onda da vidimo, tačnije da pokušamo prediktati šta će se desiti u četvrtfinalu ovog svjetskog prvenstva. Ali naravno prije toga da ne zaboravimo našeg sponzora, ako još uvijek niste kupili sebi dresove reprezentacije kluba, to možete učiniti na ovoj stranici. Uz kod RILI dobijate 10% popusta, tako da samim tim pomažete meni, mom kanalu. Hvala svima koji to naprave, a mi hajmo sada u ostatak videa. U suštini, ajmo mi sada da prediktamo 4 utakmice koje su nam preostale. Večeras igra Maroko protiv Francuske, utakmica koja je jako zanimljiva i mislim da će biti, ako ne, jedna od najboljih do sada na svjetskom prvenstvu, jer realno obje reprezentacije su dosta ozbiljne, dosta dobro igraju. Francuska koja je se zahuktala, koja je prošla sve utakmice sa lakoćom, s tim da je Paragvaj prošlu utakmicu imala malih problema, ali realno opet je bila bolja i zaslužila je da prođe dalje. Paragvajci koji su bukvalno napravili ono, da ne kažem šta, pogibiju, znači ubili su Francuze po nogama, dobili su batine, samo takvi likovi. I vjerovatno ste vidjeli onu dramu što se dešava oko Francuske i tačnije oko neke tamo ženske iz Paragvaja, uglavnom nebitno, skroz prozivam Mbappéa, neka nešta, niđe veze. Francuska koja je favorit u ovoj utakmici, opet kao i uvijek što je ona je favorit da osvoji sve. Pokazali su baš dobar kvalitet i mislim da na krilima Mbappéa i Olisea Francuska može proći ovu utakmicu dalje i nekako predviđam da će ovdje biti 2-1, možda čak i Maroko ne bude zabio ni jedan gol, ali vidjet ćemo u suštini. Stavit ćemo da prva daje Francuska gol i stavit ćemo da prvi gol daje Mbappé. Mislim da će Mbappé da nastavi da daje golove, tako da 7 golova lik ima do sad već, Messi vodi sa 8 i Haaland ima 7, tako da bore se za zlatnu kopačku, jel tako? U suštini ovdje mislim da će Francuska da dobije. Maroko koji ima dosta ozbiljnu reprezentaciju, ali imaju jedan kiks, tačnije imaju jednu otežavajuću okolnost, a to je da im se Saibari povrijedio, ne znam da će li večeras da igra, ali Maroko koji definitivno može da ošteti, tačnije da napravi iznenađenje ovdje i mislim da može svašta da bude, ali eto moja prognoza je nekako 2-1, mislim da je to sasvim solidno i mislim da je Francuska dalje, tačnije u polufinalu. Španija i Belgija, ljudi moji. Španija igra prepoznati fudbal s mnogo posjeda lopti i strpljivim izgradnjom napada. Mladi igrači donijeli su novu energiju, a i reprezentacija izgleda vrlo solidno, tačnije uigrano, i rekao bi da Španci ovdje imaju malu prednost, ali Belgija možda je iznenadila mnoge plasmanom u ovo četvrtfinale, ali mislim da su oni tu zasluženo, ipak oni imaju dosta igrača koji su iskusni, dosta igrača koji mogu, i Belgijanci koji su pokazali karakter i kvalitet, iskusni igrači zajedno s novom generacijom čine ih veoma neugodnim protivnikom, s obzirom da Belgija je prošlu utakmicu igrala bukvalno za fudbal, tačnije za dostojanstvo. Rekao bi da Belgijanci ovdje imaju male šanse da iznenade Španiju, ali jednostavno Španci su sve bolji i bolji, uigravaju se. Iako prošla utakmica protiv Portugala je bila jako tvrda, rekao bi da su Španci tu bukvalno prošli na jednu individualnu kvalitetu, jedan dobar pas i to je to, ali realno sa takvim utakmicama se i osvajaju prvenstva, tako da Španci, ja ovdje rekao bi da će da pobjede nekih 2-0. Mislim da Belgijanci koliko god bili dobri nemaju šanse protiv Španaca, ali opet sve je to fudbal, sve je moguće i nemojte me držati za riječ, jel tako? I prvi gol ko mogao zabija, realno Oyarzabal je malo se ispulo u prošlom utakmici. Ferran Torres isto imao, ja mislim, jednu dobru asistenciju prošlu utakmicu, ali evo reći ćemo da će Lamine Yamal sada zabiti gol Belgiji, iako Lamine Yamal još uvijek nije na onom nivou na kojem treba da bude, ali Španiji je dovoljno da on samo prolazi igrače, asistira, ne mora davati golove, što je bukvalno pola gola, ali tako da eto. Sljedeća utakmica je Norveška i Engleska. Norveška je jedna od najvećih iznenađenja turnira, pokazali su da nisu samo reprezentacija s nekoliko zvijezda, nego su pravi tim. Bukvalno ljudi, oni su mašinerija koju prevodi Erling Haaland. Haaland koji je potopio svog protivnika sa 2 gola, tačnije Brazila. Brazil nije imao šanse, a realno šanse je imao Brazil, ali ćemo iskreno, oni su imali svoje šanse gdje je Endrick izašao solo na golmana, gdje je fulio šansu, gdje Bruno fula penal. Mislim da je to realno i više nego dovoljno da se prođe dalje, ali jednostavno propustite svoje šanse i to vas kasnije košta. Norvežani su sasvim zasluženo prošli dalje, tako da Engleska već godinama spada u favorite i ovaj put imaju dosta dobre šanse, s obzirom da je tu trener koji dosta dobro vodi, dosta ljudi su njih
kritikovali, tačnije njega kritikovali zbog poziva i zbog njegovog spiska. Svi znamo već situaciju sa Arnoldom i ostalom ekipom koja nije uopšte došla na svjetsko prvenstvo sa njima. Rekao bi da ovdje će biti jako tvrda utakmica. Iskreno ovdje navijam za Norvežane, znači Haaland me je oduševio, Haaland kojeg sam i prije pratio i koji je tek sada doživio onaj pravi boom, što se kaže, da ga cijeli svijet vidi kakav je i koliko je u stvari to dobar napadač. U suštini navijam ovdje za Norvežane iskreno i volio bi da pobjede, tako da stavit ćemo 3-1 za Norvešku protiv Engleske. Neće nimalo biti laka ovo utakmica za njih i mislim da Norveška bukvalno mora da se jako potrudi da iskoristi sve svoje šanse protiv Engleske, ali realno ako iko zna zabijati Englezima to je Haaland, jel tako? Prvi gol će dati Norveška i mislim da će ovdje Haaland da zabije prvi gol. Mislim realno, očigledno sam stavio strijelci, ali ko će drugi da daje golove nego njihove glavne zvijezde, jel tako? Mbappe, Lamine i Haaland. I ljudi moji, sljedeća utakmica je Argentina-Švicarska. Argentina koja brani titulu, Švicarska kao veoma tvrda reprezentacija koja nikome nije svejedno kada igraju protiv njih. I mislim da će ovo utakmica da bude baš zanimljiva s obzirom da Argentinci igraju nekako taj čudan fudbal, ne znam ni ja, baš nekako sporo igraju, u zadnjih par utakmica se baš dosta muče, imaju te probleme, mislim da previše fokusiraju svoju igru na Mesija, iako Messi može da kerija, može još uvijek da daje golove, da lik jednostavno nosi svoju reprezentaciju kao što je već do sad nosio milion puta, ali realno Argentina ako se ne ozbilji ovu utakmicu, Švicarci mogu ozbiljno da je oštete ili da bar izvuku neke produžetke i penale. Jer realno Švicarska je dosta tvrd protivnik, oni su dosta disciplinovani, što se kaže, i oni dosta idu na taktiku, na rezultat. I mislim da će baš tu biti problem za Argentini. Ako se Argentina ne uključi, ko na primjer zadnjih 10 minuta prema prošloj utakmici protiv Egipta, znači svi ste vidjeli šta je bilo, neki kažu pokradeni ovo ono, ali realno mislim da je Argentina zasluženo prošla. Realno ako si Egipat i vodiš 2-0 u kojoj 75. minuti, ne sjećam se nija više, i da su bukvalno prokockali, primili 3 gola u tih 15-20 minuta, mislim da je to realno katastrofa i mislim da nije zasluženo da idu dalje ako tako bukvalno se povučeš protiv Argentine i fali ti još jako malo da prođeš dalje. Tako da, po meni ovdje će biti veoma zeznuta situacija, iskreno navijam za Argentince. Volio bi da Messi dođe do nekog finala, možda čak da ponovo osvoji, nikad se ne zna, ali realno od ekipa koje su ostale, sve ekipe su mi dobre realno što se tiče osvajanja. Najmanje bi volio da Englezi osvoje, sve ostalo može realno. Ne bi ni bilo krivo ni da Belgija osvoji, ni da Francuska osvoji, mada iskreno više bi volio da osvoje Španci ili možda čak Argentinci ili možda čak Maroko. Iskreno više bi volio da oni osvoje dosta nego Norveška, na primjer, isto je bila dobro da osvoji realno. Norveška je bila dobro da osvoji, to je bila realno idealna situacija. Ako ćemo iskreno, moji glavni favorit, tačnije po meni, ko bi najviše volio da osvoji, to je Norveška i Španija. Ako ćemo iskreno. Norvežani možda malo više, jer realno volio bi da se neka reprezentacija koja nema toliko puno zvijezda uspije probiti do finala i uspije da dokaže ljudima da je u fudbalu sve moguće. Ako smo već do sad milion puta vidjeli tako. Tako da, malo skrećem s teme, ali u suštini Argentina, Švicarska, pa ne znam, ovdje bih volio da Argentina pobjedi, to sam već rekao. Koliko će da biti golova, to sve zavisi, znači kakav bude odbrana Švicarske, tako da, ne znam, eto. Volio bih da bude neka opasna situacija, da bude dosta golova, ali opet nisam 100% siguran. Kontam da će da bude 1-0 za Argentinu i da mislim da će Argentina nekako ovdje da, što se kaže, prođe, ali nekako jedva, znate sam kako on to obično radi. Iako utakmica je znači u 3 ujutru, znači ko će to ustati da gleda, majko moja mila, ali eto. Prvi igrač koji će zabiti gol, Messi sa 8 golova, naravno. Sada mi šta mu ostaje da stavim bonus poene, tačnije bonus čip na neku utakmicu, gdje ću dobiti duple poene. Iskreno da vam kažem, sve utakmice su jako sumnjive. Možda bi Francusku stavio da bude bonus, jer realno oni su najveći favoriti, Francuzi i Španci po meni. Tako da stavit ćemo bonus na Francusku. Tako da ljudi moji, to je moja prognoza za četvrtfinale ovog svjetskog prvenstva. Sada je red na vas, napišite mi u komentarima šta mislite, ko će proći dalje, kakve će utakmice da budu i da li sam ja realno išta pogodio, tačnije da li ću išta pogoditi. A mi se vidimo u nekom drugom videu, a tada lijep pozdrav.